ក្នុងគ្រួសារក្មេងៗកូនសិស្សដទៃផ្សេងទៀតដែលអត់មានគ្នាបាត់បិចមួយគ្នាស្ដាយណាគ្នាបាត់ខ្មៅដៃមួយគ្នាស្ដាយអញ្ចឹងតម្លៃនៃសម្ភារៈកូនក្មួយត្រូវប្រើឲ្យមានតម្លៃបំផុតនេះបាទជំរាបសួស្ដីកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2025អញ្ចឹងថ្ងៃនេះពូមកធ្វើវីដេអូទី2សម្រាប់កូនក្មួយទាំងអស់គ្នាក្នុងការរៀនសូត្រអានជាកំណាព្យឬក៏ចម្រៀងរបស់ពូនៅក្នុង channel YouTube របស់ពូមួយនេះអញ្ចឹងដូចជាវីដេអូទី1ដែលយើងបានធ្វើតែងចម្រៀងជាមួយគ្នាដែលចម្រៀងនោះគឺយើងយកលំនាំតាមបទកូនមើលទៅមេឃបាទពូសង្ឃឹមថាកូនក្មួយនៅចងចាំចម្រៀងមួយនោះទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក្មួយឃើញទេតើពូនៅតែប្រើអ្វីតើពូនៅតែប្រើអ្វីសម្រាប់ភាពពន្លឺក្នុងការថតវីដេអូពេលនេះនៅពេលនេះគឺម៉ោង 9 កន្លះយប់ហើយនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2025អញ្ចឹងពូនៅតែប្រើពន្លឺភ្លើងទៀនដើម្បីយកមកថតវីដេអូចែករំលែកទៅដល់កូនក្មួយទាំងអស់គ្នាពន្លឺភ្លើងទៀនវារំលឹកពូអំពីអតីតកាលរបស់ពូហើយនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពូនៅក្នុងជំនាន់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ដែលយើងរៀននៅក្នុងថ្នាក់បឋមសិក្សារហូតដល់ឆ្នាំ2000ជាងក៏យើងនៅតែរៀនដោយប្រើពន្លឺភ្លើងទៀនពីព្រោះជំនាន់នោះក្មួយដឹងទេគឺជាជំនាន់មួយដែលយើងមិនទាន់មានអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះរបស់យើងឡើយទេគឺយើងប្រើពន្លឺភ្លើងទៀនគឺយើងប្រើចង្កៀងប្រេងកាតដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រជាពិសេសនៅពេលយប់នៅពេលថ្ងៃគឺយើងទៅរៀននៅសាលារៀនដោយកូនក្មួយអញ្ចឹងដែរយើងរៀនតែមួយពេលយើងមិនមានរៀនគួរមិនមានរៀនបំពន់អីទេកូនក្មួយមិនដូចសម័យនេះកូនក្មួយត្រូវការរៀនបំពន់រៀនបន្ថែមហើយនៅសម័យនេះកូនក្មួយមានឱកាសរៀនសូត្របានច្រើនជាងចំនួនពូឆ្ងាយណាស់កូនក្មួយមានឱកាសរៀនភាសាអង់គ្លេសកូនក្មួយមានឱកាសរៀនភាសាចិនរៀនភាសាបារាំងហើយនិងរៀនភាសាបរទេសដទៃផ្សេងទៀតដែលកាលពីចំនួនរបស់ពូនោះកូនក្មួយដឹងទេគឺមិនមានការរៀនបែបនេះទេគឺមិនមានការរៀនភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាបរទេសអីផ្សេងទៀតទេរហូតដល់ឆ្នាំ2000ជាងរហូតដល់ពូរៀនដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យទើបមានឱកាសបានរៀនភាសាអង់គ្លេសពេលនៅចំនួននោះពូរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅវត្តតែកូនក្មួយតែធ្លាប់ឮទេគឺវត្តដំរីសនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងពូការរៀនភាសាអង់គ្លេសដំបូងពូរៀនជាមួយនឹងព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តអារាមដែលជាឱកាសមួយដែលពូបានគេបញ្ជក់ភាសាអង់គ្លេសដែលធ្វើឲ្យពូមានឱកាសអាចចេះភាសាអង់គ្លេសរហូតដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូទី1របស់ពូជាមួយនឹងកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយគឺយើងបានតែងបទចម្រៀងមួយដែលជាចម្រៀងលំនាំបទកូនមើលទៅមេឃហើយចម្រៀងមួយនោះយើងបានដាក់ចំណងជើងថាម៉េចកូនក្មួយនៅចាំទេកុមាររៀនដើម្បីកម្ពុជាចំណងជើងនៃចម្រៀងដែលយើងបានដាក់ជាមួយគ្នានោះគឺកូនរៀនដើម្បីកម្ពុជាអញ្ចឹងគ្រាន់ឮតែចំណងជើងនេះកូនក្មួយមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចដែរដោយពូបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងការតែងចម្រៀងនេះមិនមែនជាស្នាដៃរបស់ពូតែឯងទេប៉ុន្តែគឺជាស្នាដៃរបស់កូនក្មួយទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូនោះទី1នោះហើយយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តយើងនឹងអាចអានជាមួយគ្នាហើយនៅថ្ងៃមុនពូបានបង្កើតកំហុសមួយហើយពូបានមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើពាក្យមួយដែលពូអាចទៅសរសេរខុសដោយសារតែពូនឹកសរសេរភ្លាមមិនបានត្រួតពិនិត្យទៅលើអក្ខរាវិរុទ្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវតើកូនក្មួយនៅចាំទេតើគឺជាពាក្យអ្វីដែរអញ្ចឹងពូទុកពេលឲ្យកូនក្មួយរនឹកទាំងអស់គ្នាបាទត្រឹមត្រូវហើយពាក្យនោះគឺជាពាក្យថាក្តារឈ្នួននៅវគ្គទី3នៃចម្រៀងសំទោសនៅវគ្គទី4នៃចម្រៀងដែលយើងបានតែងនោះគឺយើងសរសេរថាដាក់ក្តារឈ្នួនម៉ែទិញឲ្យសរសេរដោយដៃខិតខំលោកលៃដើម្បីវិជ្ជាអញ្ចឹងពូចង់មកយកចម្រៀងមួយដែលយើងបានបង្កើតនោះមកមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាគួយបាទនេះគឺជាចម្រៀងដែលយើងបានតែងជាមួយគ្នាតែកូនក្មួយមើលឃើញទេបាទអញ្ចឹងពូនឹងកែពាក្យថា
ក្តារឈ្នួនចឹងក្តារឈ្នួនគឺមិនមែនសរសេរដោយពាក្យឈរជើងណូអ៊ូនួដល់ណូដល់ណូទេពាក្យក្តារឈ្នួនមិនមែនសរសេរដោយពាក្យឈរជើងណូឆ្នូអ៊ូឈ្នួនិងណូឈ្នួនទេគឺសរសេរដោយព្យញ្ជនៈអ្វីដែរមួយគឺព្យញ្ជនៈឆក្តារឈ្នួនឈរជើងណូឆ្នូអ៊ូឈ្នួដល់ណូឈ្នួនក្តារឈ្នួនបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះពូនឹងអានចម្រៀងដែលយើងបានតែងជាមួយគ្នាមួយចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាកុមារត្រូវខំរៀនដោយញញឹមក្នុងចិត្តសង្ឃឹមថ្ងៃអនាគតពុកម៉ែជំរុញជួយដោយអំណត់តស៊ូមិនខ្ចីហត់ព្រោះចង់ឃើញកូនបានខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះពុកម៉ែកូនត្រូវខិតខំរៀនចំណេះជាស្ពានគឺជាស្ពានរៀនទាំងយប់ថ្ងៃបំណិនចរិយាវប្បធម៌ខ្មែរល្អពេកក្រៃប្រឹងឥតសំចៃប្រពៃណីខ្មែរល្បីល្អល្អះវគ្គ3យើងកុមារខំសិក្សាទឹកចិត្តមោះមុតលះបង់ប្រយុទ្ធពុតចិត្តរបស់យើងមួយតន់ខ្លួននៅក្មេងខិតខំសិក្សាចំណេះជំនាញជាក់ស្ដែងតស៊ូស្វះស្វែងប្រែងប្រឹងជំនះឧបសគ្គវគ្គចុងក្រោយដាក់ក្តារឈ្នួនម៉ែទិញឲ្យសរសេរដោយដៃប្រឹងប្រែងកែច្នៃលោកលេងដើម្បីវិជ្ជាព្រោះចំណេះដឹងកូនប្រឹងមិនដែលរុញរាដើម្បីកម្ពុជាជាជាតិសាសន៍ល្បីពេញលោកាអញ្ចឹងកូនក្មួយនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះតើកូនក្មួយគិតថាមានអត្ថន័យដូចនេះខ្លះឥឡូវនេះយើងទៅពូសូមបកស្រាយនិងបង្ហាញអំពីអត្ថន័យនៃចម្រៀងដែលយើងបានតាក់តែងនេះចំណងជើងកូនរៀនដើម្បីកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណងជើងរបស់យើងគឺបង្ហាញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររបស់កូនគឺមិនមែនដើម្បីរៀនដើម្បីតែខ្លួនឯងមានការងារធ្វើល្អមានសុជីវធម៌មានវិន័យមានចំណេះដឹងមានជំនាញហើយអាចចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបានតែប៉ុណ្ណោះទេគឺកូនរៀនទាំងអស់គ្នាដើម្បីអ្នកណាទី2សំខាន់ណាស់កូនក្មួយគឺកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនដើម្បីតបស្នងសងគុណឪពុកម្ដាយរបស់កូនក្មួយតបស្នងសងគុណរឿងអ្វីកូនក្មួយបានដឹងហើយឪពុកម្ដាយខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីបានថវិការកថវិកាពីព្រលឹមរហូតដល់ព្រលប់ជួនកាលក៏ធ្វើការដល់យប់ម៉ោង11ម៉ោង12លោកសម្រាប់បានតិចណាស់មួយណាកូនលោកសម្រាប់បានតិចណាស់ដូច្នេះកូនជាសាសានុសិស្សជានិស្សិតដែលកំពុងតែស្វះស្វែងខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានេះត្រូវយកពេលវេលាចំណាយពេលវេលាកុំឲ្យខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាក្នុងការរៀនសូត្ររបស់កូនក្មួយពាក្យថាកុមារត្រូវខំរៀនដោយញញឹមដូច្នេះនៅពេលដែលកូនក្មួយខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនគឺកូនក្មួយត្រូវខំប្រឹងប្រែងរៀនដោយញញឹមក្នុងចិត្តសង្ឃឹមថ្ងៃអនាគតពុកម៉ែជំរុញពុកម៉ែរបស់យើងលោកតែងតែជំរុញឲ្យកូនខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រលោកតែងតែជំរុញកូនក្មួយមិនថាជាទឹកប្រាក់មិនថាជាពេលវេលាមិនថាជាការសន្តោសប្រណីរបស់លោកគឺលោកតែងតែជំរុញឲ្យកូនក្មួយខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររៀនដោយអំណត់ស៊ូមិនខ្ចីហត់ព្រោះចង់ឃើញកូនបានជោគជ័យស៊ូមិនខ្ចីហត់ព្រោះចង់ឃើញកូនបានខ្ពង់ខ្ពស់ឪពុកម្ដាយរបស់កូនរបស់ក្មួយទាំងអស់គ្នាគឺតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូជំនះស៊ូមិនខ្ចីហត់ទោះបីជាលោកមានការងារអ្វីក៏ដោយមិនថាលោកជាមន្ត្រីរាជការការងារសំណង់គ្រូបង្រៀនប៉ូលីសទីហ៊ានអ្នកលក់ដូរអាជីវករពាណិជ្ជករកសិករ
លោកខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីកូនរបស់ខ្ញុំបាទលោកខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ព្រោះអ្វីព្រោះចង់ឃើញកូនបានខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះចង់ឃើញកូនបានខ្ពង់ខ្ពស់មិនទៅកូនមិនទៅក្មួយគឺចង់ឃើញកូនទៅចម្រើនកូនមានការងារល្អកូនជាមនុស្សដែលមានវិន័យមានសុជីវធម៌នេះឯងព្រោះពុកម៉ែកូនត្រូវតែខំរៀនបានទេកូនបានទេក្មួយព្រោះពុកម៉ែកូនត្រូវតែខំរៀនកាលពីពូនៅរៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សាពូមិនដឹងថាពូរៀនដើម្បីអ្វីទេហើយក៏ប្រហែលជាដោយកូនក្មួយឡើងនេះដែររៀនអត់ដឹងថាដើម្បីអ្វីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានពុកមានម៉ែកូនក្មួយប្រហែលជាមិនប្រើពាក្យដូចពូទេព្រោះពូប្រើពាក្យពុកម៉ែកូនក្មួយនៅចំនួននេះសឹងតែ 100% ហើយគឺកូនក្មួយប្រើពាក្យប៉ាម៉ាក់បាទប៉ាម៉ាក់ក៏បានពុកម៉ែក៏បានតែពូស្រឡាញ់ពាក្យពុកម៉ែច្រើនជាងហើយក្មួយអាចប្រើពាក្យប៉ាម៉ាក់បាទតាមចិត្តរបស់ក្មួយចាស់អត់អីទេបាទពាក្យថាពុកម៉ែកូនត្រូវខិតខំរៀនព្រោះពុកម៉ែដំបូងឡើយពូអត់ដឹងថារៀនដើម្បីអីគឺរៀនដើម្បីឲ្យតែពុកម៉ែសប្បាយចិត្តព្រោះពុកម៉ែកូនខំត្រូវតែខិតខំរៀនមកព្រោះអីពុកម៉ែខំរលួយឲ្យកូនទៅរៀនឲ្យកូនបានចំណេះដឹងហើយមានតែពុកម៉ែទេលើកទឹកចិត្តកូនឲ្យកូនឯងត្រូវខំរៀនណាកូនខំរៀនធ្វើឡើងមានការងារល្អធ្វើណាកូននេះជាអ្វីដែលពុកម៉ែរបស់ពូតែងតែនិយាយអ្វីដែលគាត់បានមិនបានបង្រៀនពូមិនបានយកចិត្តទុកដាក់របស់ពូឲ្យបានខ្ពស់ប៉ុន្តែលោកបានសម្ដៅប្រណីទឹកចិត្តរបស់គាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យយើងបានរៀនសូត្រពាក្យពីរព្រោះពុកម៉ែកូនត្រូវតែខិតខំរៀនចំណេះជាស្ពានដោយសារលោកយល់ថាចំណេះគឺជាស្ពានណាក្មួយណាកូនចំណេះជាស្ពានគឺជាស្ពានរៀនទាំងយប់ថ្ងៃបានន័យថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដូចជាឥឡូវនេះអញ្ចឹងពូកំពុងតែរៀនសូត្រនៅពេលយប់ក្មួយកំពុងតែរៀនសូត្រនៅពេលយប់បាទជាពេលមួយដែលស្ងាត់ល្អមានឮសំឡេងចង្រិតយំក្មួយឮទេនៅផ្ទះរបស់ពូនៅខាងក្រៅឮសំឡេងចង្រិតយំឮសំឡេងធម្មជាតិជាពេលវេលាដែលស្ងាត់ជាពេលវេលាដែលអារម្មណ៍ខួរក្បាលរបស់យើងស្ងប់ស្ងាត់រៀនស្ដាប់បានរៀនចូលចំនួនពូរៀនយប់ឡើងគឺរៀនសប្បាយពីព្រោះចំនួននោះអត់មានទូរស័ព្ទទេចំនួនពូអត់មានទូរស័ព្ទទេបាទគឺជាស្ពានរៀនទាំងយប់ថ្ងៃបំណិនចរិយាល្អប្រពៃចរិយាអរិយាបថគឺបំណិនចរិយាហើយវប្បធម៌ខ្មែរល្អពេកក្រៃវប្បធម៌ខ្មែរយើងបាទវប្បធម៌ខ្មែរយើងការល្អណាស់មួយការគោរពស្រឡាញ់ឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកវប្បធម៌ខ្មែរយើងគឺល្អឡាស់ណាស់ប្រឹងឥតសំចៃប្រពៃណីខ្មែរល្បីល្អណាស់វគ្គ3កូន1យើងកុមារឥឡូវដល់ទូនាទីរបស់កូនក្មួយម្ដងយើងកុមារនេះកូនក្មួយដឹងថាតើពាក្យថាកុមារកូនក្មួយយល់ពាក្យថាកុមារទេកូនក្មួយកុមារគឺសំដៅទៅលើមនុស្សពីក្រោម18ឆ្នាំអញ្ចឹងកូនក្មួយដឹងហើយថាអ្នកណាគេខ្លះក្រោម18ឆ្នាំជាទូទៅគឺជាសិស្សសាលាដែលរៀននៅកម្រិតណាខ្លះកម្រិតវិទ្យាល័យចុងក្រោមបាទកាលពីពូរៀនចប់ថ្នាក់ទី12អាយុ17ឆ្នាំពូរៀនចូលនៅសាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំទី1អាយុ18អាយុ19ឆ្នាំនេះឯងមួយបាទហើយចំនួននេះក៏ដូចគ្នាពូគិតថាក៏ដូចគ្នាដែរយើងកុមារណាក្មួយខំសិក្សាទឹកចិត្តឲ្យវាមុតតិចកុំឲ្យរៀនបែបលេងកុំឲ្យរៀនតាមមិត្តភ័ក្តិកុំឲ្យរៀនគេទៅរៀនអានេះក៏ទៅរៀនតាមគេទៅរៀនអានោះក៏ទៅរៀនតាមគេប៉ុន្តែរៀនច្រើនយើងអត់បានលទ្ធផលអីមកសោះរៀនហើយដល់ពេលយប់ឡើងអត់បានដឹងថាខ្លួនឯងចេះអីសោះរៀនតាំងពីព្រឹកម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6យប់ម៉ោង7យប់ទៀតអ្នកខ្លះដល់ម៉ោង8យប់ទៀតក្មួយតែរៀនហើយអត់មានពេលអង្គុយគិតខ្លួនឯងថាទេអញថ្ងៃនេះអញរៀនបានអីខ្លះណោះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវកែសម្រួលកន្លែងនេះ
rồi cái xong lại mình thế dương cũng mà không sắc xa thực chất mút là muốn mút mình riêng lên lấy mút đợi không tăng nè ra bị đá nè ở xe so có chừng năm áo việc trăm áo việc che ở xe so áo việc xa không xe chết cả khuya chứ này agra rồi mai đi xa nát môi chẳng là xe xa không áo cháu xin mới nghi mà cháu xin bây giờ so dân tới không ơi việc cắt các ba việc cắt chơi việc cắt các tôi việc tục ra luôn này vì nãy giờ so với người ta so với xã so cháu xin nhà xã nhưng cũng má tuần tị bỏ cũng muối không trong riêng bao giờ không sắc giá thực chất một lẻ bóng và giúp quất chặt bỏ muối toàn muối năng chỉ cũng mà cái muối chả được bú chặt bỏ muối rừng mỏm khoan chân muối thơ để thật không quất chặtខ្លួនnày toàn thu nó không hay không nhiên chia bụng đái tới khát không chui cồn mình thải bởi khơi cồn cho chất tuân chỉ chất mình pha hạt chất chạp cho chảnh chất chạp rồi u rồi toàn chất klau kla cho mùi nữa vài hàm trong nên là kháng cáo tôi là tì bỏ bụng đái cồn còn nhưng tôi thấy là cách bỏ còn mùi trong này tôi là tì cắt tắp cách bỏ bụng này thì xong ăn này tôi đừng còn từ cồn được bỏ dưới nó bỏ vốn nhưng cồn toàn luôn nơi không ấy làm đại toàn nơi cả hai viện như sự bóng trên là chỉ bảo vô cho bạn bút chất toàn không luôn nơi không ấy khát khóm sắc xá trong nét trung nhiên chạy đài mũi riêng cho máy đi cho máy ấy hơn cho máy cái digital cho máy cái bà chạy chia sầm khăn đôi ba chất bón cho nên chạy chia bao nhiêu mình sâu lọ để mình sâu cái đây nè nơi không thì trong đôi chỉ khôi mà chừng luôn thế còn tại cô khôi chỉ tràn xem tiếp nơi đồng bọn đại gia không biên lái xe và tu sạp tu bây chiều cô khôi muốn tu sạp vô tới phải có không biên xe và tu sạp ai dương mình phần từ lời nói tiếp và sân chia chừng nón hay riêng không xe và tu sạp chẳng trong đây chúng niên chết đánh cô khôi trâu riêng trong đây chúng niên chết đánh trong nón như cái trâu cả ấy lúc cừu này nằm bọt đảo lần xả lá con cừu đặt có thấy được một tình trạng này bữa sau chỉ đặt tới quạt gì mình tới những ai xuống xuống nuôi chuyện tới quạt những cái gì cứ đặt đòn lúc cừu bỏ dướng quạt đằng chiên dướng quạt chạy chiên dướng quạt tập còn tay việc đặt tới việc trâu đặt tới việc chân việc đặt tới tiền với mình chẳng chúng ta đôi xa carbon cho lắm vào con muối để xa thì dừng mình đắng với khi một họ tiền con tay lúc cừu khác ca sao chiêu bọc quát nơi sਮਾy bò ràng này vì ở toàn sਮਾy chứ con khối tới tới xuống với chết hả lúc cừu cả lại ní xong chui đến chết hay đấy ban chỉ lúc cừu lợi làm bạn mình rồi về đây con khối xua lúc xin được lúc cừu có sਮਾy chết này mà sân chết lúc cừu bò riêng mà mau lúc cừu xua ra con cố như ấy ngon lắm như ấy xua với chết ngặt chừng và ngặt điសម្រាប់ពូគឺថាកូនក្មួយមិនចេះកូនក្មួយមិនយល់កូនក្មួយមិនចាប់អារម្មណ៍តែកូនក្មួយខ្ជិលសួរដោយសារចិត្តរបស់ក្មួយអត់ទាន់បានពុតឲ្យវាល្អកូនក្មួយនៅភ័យនៅខ្លាចនៅបារម្ភខ្លាចគេសើចខ្លាចមិត្តភ័ក្តិថាអានេះអន់អានោះអន់បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះកូនក្មួយដែលធ្លាប់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងពូសូមបង្ហាញនៅវិចិត្រឲ្យកូនក្មួយធ្វើវាឡើងសួរលោកគ្រូចំណុចណាដែលកូនក្មួយមិនចេះបើមិនហ៊ានសួរនៅក្នុងថ្នាក់ពេលមកចេញលេងកូនក្មួយកាន់សភៅទៅគ្រូខ្ញុំសូមសួរបញ្ជាក់កន្លែងនេះមួយគ្រូហេតុអីបានជាលោកគ្រូសេថាយើងកុមារខំសិក្សាទឹកចិត្តនោះមួយសួរគាត់ឧទាហរណ៍មួយសួរគាត់សួរលោកគ្រូសួរអ្នកគ្រូគាត់មិនកំណាញ់ទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូសប្បាយចិត្តបំផុតឥឡូវកូនក្មួយទៅសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលកំពុងតែរៀនកូនរៀនក្មួយហើយលោកគ្រូពេលខ្ញុំសួរអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូខឹងអត់គ្រូថាគ្មានទេឲ្យតែកូនក្មួយឲ្យតែកូនសិស្សសួរគឺសប្បាយចិត្តបាទអញ្ចឹងយើងកុមារខិតខំសិក្សាទឹកចិត្តមុខលះបង់ប្រយុទ្ធពុតចិត្តតន់ខ្លួននៅក្មេងចំណេះជំនាញជាក់ស្ដែងស៊ូស្វាស្វែងមួយតស៊ូស្វាស្វែងប្រែងប្រឹងជំនះឧបសគ្គចុងក្រោយគឺជាចំណុចចុងក្រោយនេះដាក់ឈ្នួនម៉ែទិញឲ្យសរសេរដៃចំនួនពូរៀនក្មួយ
miền tây đá chnu mũi miền tây sò hay mà đại bú là bộ váy về class sò là clay váy về class sò clay váy không được xe bạch trong đây trong bạch trong không áo đây xe thôi mới ba là sò bạch tiền về class giờ còn miền lôi từ nhạc mà đây mà đá một tiếng đầm lái đi cả thật xá đầm lái đi xong về đây cô mùi trá cô mùi từ ở đầm lái từ lừa được bỏ được không bị đau mùi bắt ngày ní giải mùi tiền tiền hay đây mùi miền lôi chứ không cô xa mình cô xa là tiền sinh tiền đẹp nhé cái bắt bị mùi phía đài ná bắt mà đài mùi phía đài chẳng đầm lái đi xong về cô mùi trao pra ở những đầm lái của họ lý chia cả ta có cái lý chia phải là cái của cô mùi ở này trao pra bỏ xong về để cô mùi pra này ao vô chất đặt ở bom phật vì pro vi chiều vậy vì chỉ nên chiên bỏ bụng này và mùi bạn bị mùi này nít này là cô mùi bạn toát giải là cô mùi bạn chỗ lúc giải là mùi bạn bỏ sinh tiến mùi miền lôi bụng mai miền ao còn tái nu cô mùi plei thay chỉ thực chất chỉ không làm được bỏ quạt để quạt bán cái không được phải đâu về màu trong cái đó đã cái đá chuốn mai tinh áo cho xe đầy đầy đá chuốn cứ sầm rạp tỏ xe trong năm để không vây và thăm sắc xa mặt tay sắc xa đá chuốn cứ sầm khăn này luôn không ấy không ở việc bạt không ở việc khôi không ở việc bảy và không ở việc khôi sao răng trái cái này lột lấy đã bay chỉ răng trái cái nàyยังไม่ปลาvề để thay và thả việc bay trồng để tự rồi một chút chút việc xa không ở việc khôi không ở việc bay rồi chừng này đấng con trắng mình đã rồi ri con trắng á con rồi ri con con khăn hot riêng nó cũng con khai hot cũng rồi ri phơi bà rom con không trắng u lực cái chạy không trắng đặt tập phở ở cha này cả nên là xong đó con không ở khi đam bay Campuchia chia sát là bay bên lục cả đam bay Campuchia chia sát là bay bên lục cả Campuchia bao giờ nhưng sẽ chôn vào màn liền nè cứ gì dạng số mùi tháng đọc làm pi liền nè cho chị cho là chảo xiêm là thằng lệnh những mùi bằng thơ mới mùi xã chia mới của màn liền nè chặt sợi liền nè và hai chị tới và hai chị khó nó buông dây khó mùi trôi từ comment ở trong video YouTube này các bạn buông khó hơn chặt sợi liền nè mình men để cho Việt Nam nó mang lên nè và Việt Nam nó mang lên nè chả ăn chia ngả chảo xiêm gì và tay chơi nơi cái đà thằng cá chích mồi lên nè hàng lấy chặt sập lên nè nhớ đọc vào liền nè phải đọc vào liền nè tua lấy mình mình tên nơi không sọc và hai chuyện đó đọc vào liền nè và chẳng như con là thôn thiên bao giờ nhưng chẳng kể bà này nhưng luôn tại ra khu có ba bao giờ xã hội toàn kháng đi khu có ba bao giờ rồi ngày mình toàn kháng đi pu hiền vậy thành toàn kháng pu mới khơi thành non pu lại khó pu thông lang mà đó là dụ sam rất chăn chít sai rất chăn khu có ba pu ở kháng này ở kháng sao chẳng pu tại mình đó mình đa mùi không mùi non cáo ở kháng phí thực chất thật không toàn trái nên sâu cắn bị cắn dập hơi cũng khai hot an dập hơi rồi xe dập hơi cho so sát rồi xe cho ra chọn xe lươn rồi xe ở ra chọn chặt chấm an tinh bật này cái đó bao này cái đó bây giờ chúng nó đi phụ một miếng smartphone này đấy và smartphone mua tiền đến phone bảo như mà an này điện record này môn chủ kiến đạp hỏi bật tu sạch vì cái bật tu sạch chào còn bao tu sạch đạp chuẩn riêng rồi có chat bật thẻ giúp lục về đi mình chỉ vì để bỏ mũi để trở thôi bạn này chẳng ở cuốn con mũi ở khía giờ bàn tay cầm nạp như nó cứ chia cầm nạp bây giờ bàn tay cho mũi khía hay cầm nạp bằng nít phù xong anh không muốn liên chiên ở nít thì tốt vì mình chỉ cầm nạp đấy mình chỉ trồng riêng
Chẳng con không ai vô trong riêng biết tới chuyện lấy chỉ cả lực được chặt đó con án chỉ cả lực được chặt đó bất thiện có tên sinh kiện pú mình men xin nẹp một cái chuyện trong riêng ấy thế còn tái pú cho chặt chuyện pú cho chặt tay ngầm nạm pú cho chặt an sập hờ chẳng pú nâng xả là bọn chuyện bọn ấy cứ bọt con riêng đăng bấy Campuchia hai pú xô pra bọt trong riêng đi nhưng pú đó con không muốn ở khní ở khát không được phải sâuในក្នុងខែធ្នូនេះសម្រាប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាគូនក្មួយនឹងប្រឡងហើយសាលាជាច្រើននៅក្នុងស្រុកនៅសាលាជាច្រើនគឺបានអនុវត្តតាមកម្មវិធីរបស់ក្រសួងហើយគឺប្រឡងបែបលក្ខណៈស្តង់ដារបានន័យថាកូនក្មួយមិនថាថ្នាក់ទី1ទី2ទេដល់ថ្នាក់ទី6កូនក្មួយនឹងបែងចែកប្រឡងតាមឈ្មោះបាទតាមឈ្មោះដូចពូអញ្ចឹងតកូលប្រាក់ឈ្មោះកុសលអញ្ចឹងអ្នកដែលមានតកូលប្រាក់តកូលអក្សរបតកូលអក្សរផចិត្តគ្នាហ្នឹងគឺយើងដាក់មកបន្ទុក20និង25នាក់ហ្នឹងទៅតាមស្តង់ដារការកំណត់របស់សាលារៀនអញ្ចឹងថ្នាក់ទី1ដល់ទី6នេះរៀនប្រឡងបំបែកហើយដើម្បីចម្រាញ់យកសមត្ថភាពពិតបាទនេះជាការជាគោលការណ៍មួយបងសួរអប់រំអញ្ចឹងពូឃើញថាចំណុចនេះល្អពូយកមកចែកបីប្រាក់មួយបាទហើយចំនួនពូសូមរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍មួយការរៀបពូយករៀនចំនួនពូរៀនថ្នាក់ទី6ពូជិះកង់ពីផ្ទះទៅប្រឡងនៅសាលាមួយនៅក្រុងបាត់ដំបងនោះជិះទៅប្រហែលជា4ទៅ5គីឡូពូក្រោកពីព្រឹកម៉ោង6ចេញក្រោកម៉ោង5កន្លះចេញទៅម៉ោង6ហើយសាលាគេនៅទីក្រុងទៅអារម្មណ៍ថាភ័យផងអីផងបិទភ័ក្រខ្លះទៅយឺតទៅអីខ្លះប្រឡងធ្លាក់អានេះ6មានដូចចំនួនក្មួយនេះទេចំនួនក្មួយក្រោយនេះប្រឡងថ្នាក់ទី6ឥឡូវនេះឃើញខាងសួងរៀបចំប្រឡងថ្នាក់ទី6បានមួយឆ្នាំហើយថ្នាក់ទី6ប្រឡងដែរប្រឡងដាច់ឆ្នាំណាប្រឡងឡើងថ្នាក់ថ្នាក់ទី9ប្រឡងទី12ប្រឡងបាទតោះឥឡូវក្មួយទាំងអស់នេះយើងចាប់ដើមរៀនដើម្បីកម្ពុជាកុមារត្រូវខំរៀនដោយញញឹមក្នុងចិត្តសង្ឃឹមថ្ងៃអនាគតពុកម៉ែជំរុញជួយដោយអំណត់ស៊ូមិនខ្ចីហត់ព្រំចង់ឃើញកូនបានពងខ្ពស់ព្រោះពុកម៉ែកូនត្រូវខិតខំរៀនចំណេះជាស្ពានគឺជាស្ពានរៀនទាំងយប់ថ្ងៃបំណិនចរិយាវប្បធម៌ខ្មែរល្អពេកក្រៃប្រឹងឥតសំចៃប្រពៃណីខ្មែរល្បីអលអាំងយើងកុមារខំសិក្សាទឹកចិត្តមោះមុតលះបង់ប្រយុទ្ធពុតចិត្តតនខ្លួននៅក្មេងខិតខំសិក្សាចំណេះជំនាញជាក់ស្ដែងតស៊ូស្វែងប្រែងប្រឹងជំនះឧបសគ្គដាក់ក្តារឈ្នួនម៉ែទិញឲ្យសរសេរដោយដៃប្រឹងប្រែងកែច្នៃលោកនៃដើម្បីវិជ្ជាព្រោះចំណេះដឹងកូនប្រឹងមិនដើររុញរាដើម្បីកម្ពុជាជាជាតិសាសន៍ល្បីពេញលោកកាដើម្បីកម្ពុជាជាជាតិសាសន៍ល្បីពេញលោកកាបាទអញ្ចឹងបទចម្រៀងនេះកូនរៀនដើម្បីកម្ពុជាគឺកូនរៀនដើម្បីកម្ពុជាមិនមែនរៀនដើម្បីតែខ្លួនឯងទេរៀនដើម្បីកម្ពុជារៀនដើម្បីពិភពលោករបស់យើងទាំងមូលបាទរៀនដើម្បីពិភពលោកទាំងមូលបានន័យថាមិនកូនក្មួយបើយើងមានចំណេះដឹងយើងរៀនមានលក្ខណៈជាសកលយើងអត់រៀនដើម្បីតែខ្លួនឯងទេដើម្បីគ្រួសារខ្លួនឯងឬក៏ដើម្បីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងទេគឺយើងរៀនដើម្បីសកលលោកដើម្បីផែនដីយើងត្រូវតបស្នងទៅផែនដីវិញមកវិញនៅក្នុងវីដេអូនេះមាន3ចំណុចដែលពូចង់ផ្ញើសារទៅកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកូនក្មួយដែលរៀនពីបឋមសិក្សាដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យគឺកូនក្មួយត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រប្រកបដោយវិន័យនាំមកនូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ
bị sóng con khmui khơi hai nhà thằng thả đi bỏ con khmui bỏ thì tôi tới cứ pra bịa thá vị này mà một nơi sẽ chạy không chẳng con tao riêng có bằng vị này yang mày tới con khmui tới riêng ở toàn tới liền nhận people ở liền một tập đọc mình đi trong khuôn pra cho nên vị này tôi khmui tới riêng toàn tới chỉ trong nói tôi mũi này vị này con khmui tới riêng đòi đi cho tôi đặt là không thắc đập kêu mình rửa cái này để mình rửa xua kêu và xua kêu chạm chui dương cực bây giờ vì pro ấy bà con mình không riêng thì cũng đai được bỏ vợ dữ để lố khách không bằng bài rộng luôn rồi cả chui dương ở khách khó tao riêng ní lột cho bà chiên khó chặt chẳng có mấy mọi lột khó chặt con mùi trời tài riêng ở này riêng ở cả đơn cùng và sớm mai ní riêng ở bóng lùi là riêng là rọt riêng ở lùi còn tay cũng ra bởi dương không bằng rồi lùi tinh con ở con chi rồi lùi tinh cả ta bởi con spill tinh bịch để pu anh chị chứ tinh bịch mà đáy xong rẻ xây tiếp cho bà con một ngày bắt bịch mình bắt mà đấy bắt chỗ lục bắt bóng lục bắt cái đa chuồn bắt cả ta bắt đa sập hư riêng tiền cũng muốn tua tay cực là mình ba nó tí pi con mùi trâu tại khất không bằng phải số mình bỏ bọn mình chia về lý tốt bây giờ con không chú cả lòng bạn cái này rồi mìnhត្រូវbỏ bằng cả thực sản lạch ha mà sân chia cũng một hai nhưng đăng tha con không thì mình bàn chọn không chọn đáng có cho bà chi mình sẽ bài trả tiền ba có cho bà chi sẽ bán mình sẽ bài trả tiền thì bây trong cái con không tự nhiên là những cổ đại trong là thì bây cứ sầm khăn là con không tự nhiên là những cổ đại trong non ní nghi sưu trong cái con nọt cổ đại vì sao con không nhiên thì mình pleu cho anh giang trong cái tụi bạn cô đồng nhiên tụi túa miền cục tè rồi gọp tè là mình lên miền trào tụi tiền bây giờ để chọc mơ tụ sạp mơ bạn rồi biết xe vì trong non pu đầu riến làm cáo làm pi toán hồn hồn để làm mình tu hết để mình nhận để làm mình tu hết để mình quạt che mẹ miền này trong non làm cáo pi toán cái mua cáo bờ cái đó cáo pi toán cũng chẳng và để nhận miền này mà mình tu phải tu mình tu calo mơ tới khơi bị áo kêu tranh kêu bị áo lương tranh lương so không ai mưa đần để hàng tu so không ai ở miền tây lê cho chứ cạch tu cạch phó rồi ta bảo tranh ở miền tây kỹ sư bị phải cho bạn đấy chạm ở cuối chạm một loại những cái chạm khẩu trẻ tu khẩu tiền máy để áo tiền cho nó chẳng trong cái con hôi là riêng những cậu đại trong thực tế trong kêu riêng và mà kêu riêng xua kêu sang kêu mẹ kêu nhóm riêng trong trong thời kêu bỏ riêng ở trong tới khách không nhận được này cả và hay lớn cho nó máy mấy đọc máy như symbol AI nên ChatGPT nên Gemini nên AI cúp trong vòng cô không muốn ai xua bộ được nhận bạn ta nhóm tới riêng đôi mặt đạch đậm bay khai chỉ kêu bằng riêng AI trả lời vào bộ miền bảo trợ nó buộc miền để ở miền đi nhưng AI đi chúng ta kêu phụ chám cả phụ năm people chẳng đi bón phụ riêng thành nặng thì cũng bờ chẳng đi bón mà phải pram năm mùi phụ riêng nặng thì cũng bờ để kêu phía xa khmé hay bạch bón còn riêng một riêng đài để kêu vẫn là riêng này tổng riêng nặng thì đập vì để chúng nó phụ còn riêng nặng thì bờ phía xa khmé để kêu su thà mới con ôn ở kia ta ôn về được ôn ngay anh của được ôn
បងប្អូនចង់ធ្វើអ្វីដែរមានមិត្តភ័ក្តិពូនិយាយកំ pl បន្តិចមានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់គាត់ឈ្មោះតលអ្នកគ្រូហៅមើលតលខ្លួនឯងងើបឈរមកបាទគ្រូតលឯងនៅពេលអនាគតតលឯងចង់ធ្វើការងារអ្វីដែរជម្រាបប្រសាសន៍អ្នកគ្រូបាទធ្វើកាយវិការតលអីរៀនភាសាអ្នកគ្រូពេលថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ធ្វើស្រែណាអាម៉េចចង់ធ្វើស្រែអ្នកគ្រូបោកភ្នែកធំញ័រដៃទៀតខឹងកូនសិស្សអ្នកគ្រូគ្រាន់តែឮថាកូនសិស្សក៏ខំប្រឹងធ្វើស្រែគាត់ប្រតិកម្មមកគាត់ប្រតិកម្មថាបើតើឯងចង់ធ្វើស្រែមិនបាច់ខំរៀនទេមិនបាច់រៀនទៀតទេទៅធ្វើស្រែពីឥឡូវទៅបាទសម្រាប់ពូកាលនោះពូគិតស្រាប់ពូគិតតាំងពីថ្នាក់ទី7កាលនោះពូដូចចេះគិតដែរទៅសារខ្លួនឯងថ្នាក់ទី7ពូគិតថាអ្នកគ្រូវាចង់ធ្វើស្រែវាមិនមែនធ្វើតែស្រែជួតកោអីណាគ្រូវាចង់មានម៉ាស៊ីនវាចង់មានឡានវាចង់មានស្រែរាប់សិបហិកតាវាស្មើសម័យហ្នឹងត្រូវមកវាដែរអ្នកគ្រូបាទតែគិតក្នុងចិត្តគឺអញ្ចឹងថាអ្នកគ្រូមិនក៏អ្នកគ្រូស្ដីឲ្យវានិយាយនឹងត្រូវតាវាចង់ធ្វើស្រែវាចង់បានស្រែច្រើន50-60ហិកតាទៅវាមានគ្រឿងចាក់មានគ្រឿងម៉ាស៊ីនព្រោះជំនាន់នោះប្រើតកោទេដឹកជញ្ជូនស្រូវទៅវិញទៅមកបាទគោតែគោហើយកបីមានមួយជំនាន់នោះសម្បូរគោសំបីតែគោយន្តអត់គ្មានដែរគោយន្តជំនាន់ក្រោយគោយន្តភាគច្រើនបើអាចោលសៀមណាអញ្ចឹងខ្មែរយើងពេលខ្លះគាត់បានស្ដាប់ហេតុផលតែក្នុងចិត្តពូកាលចំនួនថ្នាក់ទី7ហ្នឹងឯងពូលួចឆ្លើយក្នុងចិត្តថាសិស្សគ្រូហៅចំអញណាឆ្លើយថាម៉េចទេបានដឹងចង់ធ្វើស្អីផងគ្រូបរៀនគេមិនកើតទេចេះក្នុងចិត្តគិតតែមួយគិតថាធ្វើអីក៏ធ្វើដែរឲ្យតែបានលុយសុចរិតមិនធ្វើចោលមិនលក់ថ្នាំញៀនសរសើរសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានអានចម្រៀងដែលយើងបានតែងជាមួយគ្នាគឺបទកូនរៀនដើម្បីកម្ពុជាទំនុកបទលំនាំដូចបទកូនមើលទៅមេឃដែលកូនក្មួយភាគច្រើនចេះសេកូនមើលទៅមេឃចេះច្រៀងកូនមើលទៅមេឃសឹងគ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងបានតែងចម្រៀងមួយនេះរួមគ្នាហើយបានរៀនច្រៀងមួយគ្នាហើយពូនឹងសរសេរដាក់ក្នុង description នៅក្នុង YouTube ហ្នឹងពូ copy ពូវាយចូលក្នុងកុំព្យូទ័រហើយពូ copy ឲ្យចែកដល់កូនក្មួយណាចង់យកទៅរៀនច្រៀងនៅតាមសាលារៀនចែកអំដីដល់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាហើយចុះក៏អរគុណកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាអរគុណប៉ាម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមជួយចុច like និង subscribe វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតទទួលបានទៅដល់កូនក្មួយដល់បងជាអ្នកជាបានលឿនចឹងនៅវីដេអូទី2នេះគឺយើងបានជាចម្រៀងបន្តទៀតហើយនៅវីដេអូបន្តខ្ញុំនឹងចាប់ដើមចូលសភៅសិក្សាគោលភាសាខ្មែរជាពិសេសផ្ដោតទៅលើកំណាព្យផ្ដោតទៅលើរឿងនិទានយកមកបង្ហាញបាទជាចុងក្រោយអរគុណសូមជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជូនពរបងវគ្គកំតបនៅជួបមុខគ្រប់ស្មរភូមិព្រោះតែសុខសុវត្ថិភាពសូមបងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារប្រទេសជាតិយើងសម្រាប់ពួកយើងនៅជួរខាងក្រោយគឺខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយបងជួយមុខនិងជួយបងប្អូនជនជាតិសាសន៍ដ៏កំសត់របស់យើងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូ